دما خوش ببینرین هجا ایرو 12 هزیران 2021 روشان روژه شمیه بویا روگه شدانین هری سرکه او هری بالکش یند سرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شوار پیشکش بیکن. بری جارکن دما خوش ببینرین هجا دنوا بندواریان ده جوینا لیدرین گه هفت انگلیستانی دست پیکر تاوی جوینا برفره لیدران دست به جوینین دوالی شکرین. چلو هفتمین جوینا گه هفت کل لیدرین هفت ولاتین آبوریا خو هری پیشکفتی یند جهانی دست پیکر جوینا کوی سروشان دوام بکه دو به میوانداریا انگلیستانی ل کایر بسبای آل کورن وایل پیک هات د جوینه ده سرک وزیری بریتانیا بوریس جانسون سرک وزیری کانادای جاستن ترودو سرک کماری فرانسه مانوئل ماکرون سرک وزیری آلمانیا آنگلا مرکل سرک وزیری ایتالیا ماریو درگاهی سرک وزیری ژاپنیا یوشیدا سوگا سرک دولت یکبون آمریکای جو بایدن سرک کمیسیون یکیتیا اروپای اورسولا واندرلاین او سرک کمیسیون اروپای چارلز میشل آماده بون سرکینگ هفته بری دست پیکرنا جوینه وینه که مالباتی کشاندن پشتی وینه لیدران کیف خوشیا خویا پیک آنینا جوینه که روبرو آنین زمان لیدران بالکاندن لسر ویروسا کورنیکو چاوا آبوریا جهانی جهف خستیم د جوینه ده جارا یکمه کو جو بایدن آمده به او ده همان دمیده جبو مرکل جی اف جوینا داویا گه هفته هیجا بی برخستنیه کو جهازر 1975 و هفت ولاتین جهانی ینکو آبوریا خو هری باشن ده جوین اف ولات جسادی 58 آبوریا گشتیا جهانی لخوا دگرن هم وقتی جوینی سرک وزیر انگلیستانی جانسون به ماکرون مارکل واندرلین و میشل را جوینین دوالی پی آنین لدشی جوینی چالگران جو خواه پیشاندنک پروتستوی پیک آنین او هر وها بالکاندن لسر تفگر لواسیا ولاتان بله هر بریا جوینا سروک دولت یکبون آمریکای جو بایدن و سروک دولت روسیه ولادیمیر پوتین دولت یکبون آمریکای جاری کردن پشتوانی آخوی جبو اوکراینای دیار کرد وزارت پاراسنی آمریکای پنتاگون را گاند که وی 105 میلیون دلار آلیکاریا لشکری پیشکشی کیوی بکه. Hey, how you guys doing? Happy Friday. لجه هبیا کم کرنا آلوزیا هی مزن جهان جاری کردن لحف سور دبن. On Defender Europe 21 wraps up this weekend. We've been talking about it a lot over the last few weeks. بردف که وزارت پاراسنی دولت یک بوی امریکا جون کربی به داخلی یک چاپمنی راکاند گو واشنطن به 105 میلیون دلار و آلیکاری لشکری جبو کیوی پیشکش بکه. جون کربی گفت 105 میلیون دلار بشک جالیکاری اولهی یا جبو هزین اوکراینیایه. افجی برمانجا پاراسنا یک پرچبونا آخا اوکراینیا و باشکرنا کوردینه ابناتوی رایه. کربی دا خویا کرن گو دپیکانینا آلیکاریه ده رایدارین جبو کشفکرنا توپ و هاونان جمارین درون و جیهازین راکاندنین اوله آلاوین شر الکترونیک و آلاوین تندرستی هنه. هزین اسمانی ین اوکرانی جویل سر بکارانینا اوله یا آلاوان ورم پرورده کرن. هروهاوی آلیکاریا واشنطن جبو کیده وره دوماندن. بردف که بانتاگون جون کربی دا زانینگو پاکتا 125 میلیون دلاری یا گودمها آدار دهاتب و راکاندن جی ویوره تمام کرن. دوی پاکت ده کشتین دوره یا مارک 6 رایدارین تثبیت کرنا توپان، آلاوین تکنیکی و پشتگیری ساتلایتی هنه.
ji 2014 ve dewleteyek bûyî Amerîka zêdeyî di 2.5 milyar dolar alîkariya ewlehî pêşkêşî Ukraynayê kiriye. Vê carê jî beriya civîna serokê dewleteyek bûyî Amerîka Joe Biden û Serokdewletê Rûsya Vladimir Putin pakêta nû ya alîkariyê ji bo Ukraynayê hatiye rakandin. Bi vê yekê carekê din Washington peymana piştevaniya xwe ya bi Ukraynayê re nîşanî Moskow da. And made hallowed ground of a field in Shanksville, Pennsylvania, and sparked an American. Belê Tirkiye li Libyayê planên nû digerîne beriya civîna bilind ya NATOyê ku wê were li darxistin bi fermana Serokkomarê Tirkiye Erdogan şandeyeke bilind ya Tirkiye berê xwe da Libyayê. Rêveberiya ragihandina Serokkomariya Tirkiye daxuyaniyek weşand û diyar kir ku bi fermana Serokkomarê Tirkiye Erdogan wê şandeyeke bilind serdana Libyayê bike. Şande ji Serokê Wezareta Karê Derve Mevlût Çavuşoğlu, Wezîrê Karê Hundirîn Süleyman Soylu, Ser Erkanê Giştî Yaşar Güler, Serokê Daireya İstixbarata Mîtê Hakan Fidan, rêveberê ragihandina Serokkomariyê Fahrettin Altun û berdevkê Serokkomariyê İbrahim Kalınpêkdê. Şande wê rojekê li Libyayê bimîne û bi Serokwezîrê Libya Abdulhamid Eldebîbe û şandeya Lîbêre danûstandiran pêk bîne. Tê payîn ku şande bi serokê Meclisa Serokatiya Libyayê Mihemed El-Menfî jî bicive. Balkîşe ku beriya li darxistina lûtkeya NATOya di 14 Hezîranê de û her wiha Kongreya Berlînê ku di 23 Hezîranê de rayadaran dewleta Tirkiye li Libyayê ne. Li gorî netewên yekbûyî nêzî 20,000 leşker û çetiyên biyanî li Libyayê hene. Piraniya wan jî ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatine rêkirin. Gelek caran ji aliyê Almanya, Fransa û gelek welatên Ewropayê ve daxwaza derketina hêzên biyanî ji welat hatibû kirin. Civîna bilind a NATOyê wê di 14 Hezîranê de li Brükselê jî pêk were. Belê li nava welatên Yekîtiya Ewropayê her çi qasî bikaranîna madeyên hejbir û yên serxweçûnê kêm bûye jî lê li Tirkiye ev rêje roj bi roj zêde dibe. Ajansa Têkoşîna Ledîjê Madeyên Hejbiriya Yekîtiya Ewropayê ragihand ku li Tirkiye madeyên serxweçûnê û eroînê yên ku hatine girtin ji yên li tevahiya Ewropayê zêdetirin. Ev yek jî de diyar kirin ku çawa desthilata AKP û MHP ya Tirkiye biriya mafya û birêve dibe û li gorî berjewendiyên xwe birêve dibe çi bi serê walêt aniye. Madeyên hişbir yên xeteriya herî mezin li jiyana mirov dike, êdî li Tirkiye weke pêdiviyek ji rêziya jiyanî tê dîtin. Ajansa Têkoşîna Ledîjê Madeyên Hişbir ya Yekîtiya Ewropa rapora xwe ya dawiya derbarê madeyên hişbir de weşand. Di nava 25 salan de danên ku karanîna madeyên hişbir tevî Tirkiye û Norwêcê li nava 27 welatên Yekîtiya Ewropa hatine lêkolîn kirin. Rêveberê ajansê Alexis Jozdîl diyar kir ku tevî tedbîrê ji bo Covid-19 û rawestîna tevgeran jî lê bazara madeyên hişbir ranewestiye. Li gorî raporê tê teqezkirin ku paqijya dermanên xwezayî û sentetîk gav bi gav zêde dibe. Ev yek jî metersiyeke mezintir bi xwe re dide avakirin. Hate destnîşankirin ku bi girtina sînorên ji ber Covid-19 re qaçaxçiyan dest bi şandina madeyên hişbir ya di nava tiştên bazirganî de kirine. Li ser asta tekekesî herçend firotina li kolanan ji ber qedexeya derketina derve gelek kêm bû, lê firoşkar û bikarhêner zû bi rewşan û ya bi peyamên şîfrekirî û serlêdanên medyaya civakî ya radestkirina ji bo malan re li hev kirine. Bi taybetî rapor balê dikişîne ser ka bandoreke dem dirêja pandemî dikare dijîtalîzekirina bazarên dermanan beyana. Di raporê de hat dîtin ku di demên girtina destpêkê de dema ku mirov li mal dimînin bi gelemperî nêrîna ji bo madeyên kêfxweşiyê kêm dibe. Her li gorî raporê pêştîhavîna 2020 ku qedexeya derketina derve hate kêm kirin careke din bi karanîna madeyên hişbir zêde bû. Ji madeya êm dema ku di nava gelde wekî madeya serxweçûnê tê zanîn 8 milyon tabletên ku 2017 2018 û 2019 li Tirkiye hatine girtin, jên ku li tevahiya Yekîtiya Ewropî hatine girtin zêdetirin.
ده 2019 زیده 20 تن اروئین هاته گرتن. اف ریجه هری زیده دناوا 10 سالین داویه ده هاتی گرتن بو. بله هر برنامه خوراکان یا جهانی یا نتوین یک بوی جیش کرکر کل هریما تیگره یا اتوپی 4 میلیون کس به برچبونی را روبرونا او 350,000 کس جی به خلای را روبرومانه. دراپورانو یا برنامه خوراکان یا جهانی کو درکتی حوالی کو لحریما تیگرا یا اتوپیایی برچبون هیم. لگوری راپوری 4 میلیون کس به برچبون او 350,000 کس جی به خلای را روبرونه. نتوین یک بوی دیار کر جبر نگرتنا آگاهیم پیوست لسر اولهیا خوارنی ده فکارین وان زیده تردبم. ده راپوری ده تقضی لسر ویه که تیکرن کو روشا لحرمی روژی نباشتر دبم. هات راگاندن کو ده انجام شری لحرمی ده اردین چاندنی هاتنه تالان کرن و لگلک حریمین ده پیدا کرنا خوارنی ده زحمتی ده دیتن. لگوری برنامه خوراکان یا جهانی یا نتوین یک بویی 5.2 میلیون مروف کو جه سادی نوتو یکی نفوسا لحرمیه دی یکی هزرانی ده پیوستیه که خویا لس آب پیدا کرنا خوارنی هیم. پشتی شهری چاری مجدارا 2020 دنا برا انیا رزگاریه گل آتیگره او آرتشا اتوپیه ده رودا نیزی میلیون کس جه اواری خواه کوچ بر ببون. فونا آلیکاریا زاروکان آنتوین یک بوی یونیسیفی راگهاند که لجهان جمارا کارکرین زاروک درکتی 106 میلیونی افدانه لگوری 4 سالین درباز بوی گلک زیده تر بویه تنی دناوا سال 2020 انگوش 2020 حتنها 8 میلیون و 400,000 زاروک لکاروانین کارکران زیده بونه جبر پاندمیه دی پیش دیتن که افدانه دناوا دمین پیش دجی هین زیده تر ببه. فونا آلیکاریا زاروکان نتوان یک بوی یونیسیف و ریخستنا کار ناو نتوی هر 4 سالان لسر خباتا زاروکان راپورک آماده دکن. در راپورانویا ایرو هاتی وشاندن ده هات دیتن گوجاره کدن جمارا زاروکین گو تبلی کروانا کارکران بونه زیده بویا. لگوری آگاهیان ادنابرا سال 2016 ده لجیهانی جمارا کارکرین زاروک 94 میلیون اکیم بو. دوی هیامی در رژه کارکرین زاروک و گلجی اکیم بو. سال 2020 رژه کارکرین زاروک و نفوس همه نزیکی آستا سال 2016 هاتا بیواندن. لجبرگو نفوس دی 4 سالان ده زیده بویا جمارا زاروکین کارکرجی زیده بویا. ریوا براگشتی یا یونیسیف هنریتا فور گوت ام دشری بداوی کرنا خباتا زاروکان ده زمینون دادیکن. کووید-19 باندورا کنینی کر. گر پیش دیتنین لسر هجاری جبر پاندمی راست بن حتی داویا 2022 و 9 میلیون زاروکن دنجی تکو ناوا کاروانین زاروکان. بسپورجی دبیجن افریجه و حتی 46 میلیونی جهره. لگوری راپور زاروکن دنا برا 5 حیا 11 سالی ده کار دکن رژه جنیوی زیده در زاروکن کار کر پیکتینن. یونیسیف و ریخستنا کار ناو نتوی در راپور ده به تایبت بالکشاندن سر روشا زاروکن لافریقیا جیر صحرایی. بزیده بونا نزیکی 16 میلیون 600,000 را لوی هرمی زیده بونا هری مزن آهجمارا کارکرین زاروکان هاتت همار کرن. لگوری راپور چاندنی دناوا سکتورن گو زاروک لیتین خبتاندن ده یکمینه. بصد و 12 میلیونی جسادی هفته کارکرین زاروک این جیهانی ده چاندنیه ده خبتن. جسادی 20 ده سکتورا خزمت ده و جسادی 10 جی ده پیش سازیه ده تین خبتاندن. بله هر لنتوین یک بوی جبر دین خواه ندا بو مافی دیندانه یه ایرانی جهات بو گرتن تهرانی راگاند کو وان دین خواه لنتوین یک بوی دایا او جاره کدن مافی دیندانه جی بدست خستنه. نونری دایمی یه ایرانی لنتوین یک بوی ماشی تخت روانچی تکلداری مجاری لسر حساب خواه مدیا جواکی پیامک وشاند او گوت مجاره کدن مافی دیندانه بدست خستیم. ماجد تخت روانچی دیار کرد که ولاتی وی جبر جزاین نقانونیین دولتین یک بوین آمریکایی
نکاری بو دین خواه بده نتوین یک بویم. روانجانی زمان کو ریوبریا طهرانی پشتی خباته که 6 ماهان کاری دین خواه لنتوین یک بوی بده او مافی دیندانی جارک دنجی قزنج بکم. سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی آنتونیو گوتیرس هفته درباز بوی دیار کری بو که جبر ایرانی حتی نها دین خواه زیدتری 16 میلیون دلاری ندایه مافی دیندانی لنتوین یک بوی جدز دایم. دچلیا بوریده توی ایرانی، نیجریا، لیبیا، کمرا افریقای ناوین، کمرا کنگو، باشوری سودان و زیمبابوه جی جبر دینی خواه ندابون مافی وانگی دیندانی حاتبو بطال کرن. لسپانیا راست کرد لدجی هر وها لدجی اگریا افویا که حکمت یا جبو جداخوازین کاتالونی دبن یک لمادرید اوی آلا اسپانیا یا هری مزن یا جهانی وروا کرن. روشا یکشمی جارکدن به هزاران کس لگل سروکین 3 پارتین رازگر ویدا کون کولانان هر وها لپایتخت اسپانیا مادریجی خواه پیشاندانه که برفره پیک بینن. دو خواه پیشاندانان ده لدیجی پارتیا کارکرین سوسیالیست یا بری و برنا سرخوابونا کاتالونیایی تی توانبار کرن به وکرنا آلا اسپانیا یا هری مزن آجهانی و هرسا خواه نشان بدن. پارتیان رازگر ین لوالید به هرسن کو سروک وزیر پدرو سانچز جه 12 سروکین کاتالونیا این کو 2 سالان بری هولدان سرخوابونا خواه را گینن عفو بخه روشویم. بشه که مزن آب بنگاه دجبری جه دجی عفویا سروکین کاتالونانه. دی پایین کو ده خواه پیشاندارین کو روشا سشمی کو لسر بانگا سروکی پی پابلو کاسادو یه لپاوزو ده کولن کو بجداربونه که مزین جی ورلدار خستن. بله تلفونک او تماکرنا گیلیه که جه بویر دهیله کو کس ایده نکاره راستیا هیوه شره بویرا جورج فلوید یه افرو امریکی جه همان بویر بو جناب بناوی دارنل فرزیر کو دما کو پولیسان لینگ خوالسر ستوی فلوید دانین او حتی جیانا خواه جیدز دایی تومار کرده بو اف دیمان ددمه که کنده لدولت یک بوین امریکا او سرانسر جهانی بلا بو او دنگ ودا وی که جی بخور خلاط سالی یا دیمنی هری طیبت یا کلیه یا پولزر داگرتن. دیسان یک جروجین جرزی بو لباجار میناپولیسی امریکا آگاهی که جبو پولیسان لسر بکار آنینا پره سخت هات بو. پولیسان ناوا چند کلیان دل جهه بو یره بو. دست پیکه گرتنک جرزی بو. لدردور جی اوروش وکه یک جروجین در باس بویی او بو یرین بینچاف کرنه بو. لیب در باس بونا دمیره بینچاف کرنا کسی افرو امریکی 46 سالی ایدی ود گوهری اشکنجهی. پولیس درکت شوفین وکه کو کیف خوش به لنگی خو سرقرکا جورج فلوید رانه کره. دیوان کلیان ده جنک جوان به تلفونا خو اف دیمن تومارده کره. جبر ویرکیا کو جنا جوان نشان زایی هیجای خلاطا پولیت زرهات دیتنه. اف خلاطا روزنامه‌وانی یه هری گرینگ آلوالیده. دلداری خلاطی دا خویانی که نویسکی و شاندوها گود. دما بویر رود ده جنا جوان فریزر یا 17 سالی با آوائی که ویرکری کشتنا فلوید تومار کربو. وی که جی هشت کدواری پیک آنینا عدالتی ده رولک مزن بلیزه. جبر وی که جی فریزر هجای خلاطی هاتیه دیتن. دیمنه کل سر فیسبوک هاتی پار وکرن دناوا دمکه کن دل سرانسری جهانی بود دیمنه هری زیده هاتی تماشا کرن. دیمنه کن 9 دقیقه و 29 ثانیه ددما دادگه کرنا پولیس اتشوفین دجی وکه بلگه هاتبو نشاندان. فریزری کوینک شاندی پارجهیلاری خستنا ویجه و مافین مروان آپین امریکا و خلاطا ویرکیه گرد بو. 25 گولانا 2020 جورج فلوید یه آفرو امریکی لباجار میناپولیس مینیسوتا یا امریکا دماکوب گومانا کار آنینا $20 سخت هات بو گرتن و کشتن.
وزارت حج و عمره یا عربستان سعودی راگهاند که این سال ولاد جبو چوین حجی تنی دستور جه 6,000 کسی را حاتیه داین. حکومت عربستان سعودی درباره حج مسلمانان ده به هنجتا ویروس کرونا بریارک نوگرد. ده داخلیا کو جهلا وزارت حج و عمره و حاتیه داین ده هات راگهاندن کو دستور حجی یا این سال جبر کووید 19 ل 6,000 کسی لولید دجیان بسنور بو. هات دیار کردن دوی کسین کو دخوازن حجی بکن نخوشیه که وان یا کون شوپی نبه تمنی وان دنا برا 18-65 سالی ده به او درزیا لدشی ویروسی بکار آنی به. وزارت تقص کرد که اف بریار جبو دومداریا ویروسی او مترسیا در کتنا موتاسیون نو حاتیه گرتن. لگوری وزارت تندرستی یا عربستان سعودی لوالید حتی نها 463,703 کس به ویروس کرونا کتنه او جوان جی 7,537 کسان جیانا خواه جدز دایم. ولی بینرین هجام هوداد 20 دقیقه بویره گشتن هری سرکین لجهانی بواره پار و بکن حتی روشا سیشه میبینن دنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار